Ngilap niap shispangut kinong kasa hakaway kamit. Omdon mono haka perthei kiban sokia halor kane. Weu dikot jong ka Knesset jong ka Israel utsip biskot dang sian ulakren haka television bapalat shispangut kinong kasa kilasya peniap haka simit baka perthei kam sngutu daga bapan pau ye kecing bomsya pencitom haka baka Israel ka penlong ye katma peniap pathar jong ka hakasa. Habaya keren bat kilat pathai kubor jong ke Israel ka channel 12 utsip biskots ula ong nin kamit ngila penyap ya jan sis pangut kinong kasa omdon besok yashu sapang kane barok kila penmelin ya kecing mut bapila ban penyap ya sis pangut kinong kasa hakaway kamit bat omdon mono haka perthei kiban sokya halor kane kabenta kane kecing keren kelami haka borbo presiden jong ke Amerika Donald Trump ula penkutno ya kecing le jungok jong u sa Middle East bat ke Israel kela pencur ya ki kam sipai jong ka hakasa haka balayap om duna ya kalai spa anyo pu prangot kinong Palestine tang hapo prasngi om duna ya ka sispa ngot kibreu kilayap hadin kecing permana jong ke Israel ya ka kecing trekam ka batmai hakis ngi sajan kanto kane ki kubor na kilat pathai kubor jong kathan kile thu bagi breu kila sap niap hakapor bagi alumlang ban lom ye kecing arab baduna bha ki badon hakate kathan hapdeng kecing khangdam jong ke Israel kabalane da ki benai ki dor jong ki breu ki bathia lingai hakasnam hajan ki plasini kila pau haki social media kecing peniap pathar kabala penjur kalawan kat ba kecing long kecing man jong ki breu haka pala kerkot kala nangjur haka ba kawe na ki hospital ba khadu jong ka kabarang trekam kala maham ba kamla syu ban sumare kinong pang kila man saujur namar kecing duna kitiar bat kecing syak thombor hajan kabala penjulor ya kata kajaka ka Israel keladon hapo kecing penbor ban wengno ya kecing khang jong ka ya kecing ara preu kiblane dagi benai syakate kathan kabala penbor kinong song barok kawe jong ka kasa bandon ha kecing long kabakum kecing kerdu bam hakajuk kapor kato kane kiri hakas ngi sajan kila penbor ban penkut no si sendon ya katma jong ke Israel kabalane khat khandai benai persya ya ka kasa kabaki kenhon ya dahok bat kitnat jong ke UN kilalap bakade kecing peniap pathar ya kijai benriu haba khot ban penjor ya kecing penbor jong kiri ke perthei ya ke Israel ban pensange no ya kecing syak peniap hakasa Menteri Rambak Do ke Spain Pedro Sanchez ula ong hakasngi sajan bakacing bon pomla ban pediang jong kinong syak peniap hakatma hakasa kapan kenya kanong rim jong kecing long breu habakren hakacing alang jong ka Arab Leaks habang Dutch Sanchez ula ong bakinong yalam ka perthei kide ban penjori kecing penbor jong ki ya ke Israel ban pensange no ya kecing peniap hakasa khamtam lingba kilat bala ayengi daka ain perthei Menteri Kambari jong ke Itali u Antonio Tajani haksngi sajan ula penpau bakim kwa syuk banyu i ki breu jong ka Palestine bakin syak pensitom bat kerpat ya ke Israel ban sange no ya kecing hartma sipai ba peniap breu jong ka hakasa katma peniap jat benriu jong ke Israel hakasa haduk menta kala peniap ya palat san pu ar charngut kinong Palestine kibabun kideki kenthei bat ki khna ka Israel kala peniap ro ya kinong tre ching arab kinong tre ka kot ka khia bat kinong thok khubor hakajing syak thombor balatmu palat ars pangut kinong thok khubor kila syak peniap hak Israel hakasa nadu benai leber arajar ar phulai